waishilizi wanzani wa heri Daula Tropic FM nyandukanga mninga ya matangazo ya Daula Tropic FM garjiundao hunu kuraniza yani kao wamonao zihali nziro siundao wakazi kao watahao mbamaji warumie wane waele watawaze wafanyeze ndongo ikao deza husu leo tarehe 10 na ndaru yame ela pompinu mingoni mwa wandu ikao waikaza banu dani ama owasiliba noskale wenu zinitia hamu zinitia harara hojanione wanadamu ikao do wakazi heli waenshio au tsamba machi wakaze wamyomoju wa loze wafanye ze haraja zao abonge do mwabyani ukaya ngarifanyao wana micro territoire ka wana micro wanu zimonise ni hawanziro ya husumaji ya hunwa haruma wa mji wa yezi wa Boroni jomkini hawe maji mabito yanu ya kazi wabanga sina ntsihu hau jana wasuli leo abo do mwabyani ukaya ze hali kazi tinyangu osoni mwa yeranyia yemkazi wa utsahambaba mbamaji ya rumie na yabo ngabwangu kangwa jifahariu wangu kangwa jifahariu ukangasi harumansi ilona souverain ngasi harumansi ikao ani getsa hao ndogo ikao wanadamu wenchi kwa tizo na zedadili abo ikawa jibu rimwambia nukaya wakomori watabi hao wakomori watabi hao kura wakomori watabi hao mbamaji ya ukazabo myomoju wafanye ze ndongo ikao doza lavimu za kibinadamu abongaro ambao Mwenyezi Mungu atukufunza ni mdunga ya matangazo ya Daula Tropic FM ikao rimwambiani ukakozi jo just jo kasirini kozi jo tsataya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao hunu mjivurize moroni kuraniza uyani kao pompinu ngamu msubuti ni dhibiti ni mwabiani ukaya tikaza vanu a 1998 armezi ataki Abdul Karim gamina ushahidi Mwenyezi Mungu ngabo ushahidi aho wakazi abo ngabo wabira ngabo wahafa chati jesubuti ni mwenyeseni ukaya ze hali nziro zenshe wakazi kasupermete ike ridzihe garioni sawo ukaya na barosha wili biidhinillah zanongozinu zie harumayensi ho mziro wa hemaesha ho mweshi hamana damu ya kehama vanu ngasi haruma desert wandu wakansi walindao mbadoza nahau hanahau hata hambaba hanu ili wahuremba maji wauni lekomio na dombushiriani kheri na salama na amani na ridemando wandu kaudwa kwenye shibanu wakaza emabidianu nezendo zinu riwa filme shawambano wowo ehazia hao waje watahemba maji eka iparihaniha wanzao abonga rumonisha mnadoza woi atukufunza ndungawe matangazo mnadoza woi ngukazi wabo rangu size za tasi turantu uzihadisi wabo hata do basi turantu garimoni saoni ngayo hangao turantu ya latif turantu garendele yao na umonisani heli wakazi wa Komoro wanshio hususan la harme kapitali ya hatu moroni hautsa tabi hao ha 3h du matin der kasa ziruizo da sangabi himarongowe 3h du matin la ilaha illa hainu usiku ndugu jua 3h ile mchangaki wa mandu akaze ezindu geban 3h du matin ngamkazo banu ezindu zibaki hata sanga hata 8h ya jao hata midi à 15h ya latif yo kiri ha mtsiwangane mruna rasire zio ambao naam
baadhi ya Wakomoro wakazi ngaonisao hena mnainu wamonao naam wamonao ya ferini naam watu fa yule baba nuka tupe maji lo inunda hili lazima be maji parce que kafura bwata senongo lo kamtuelewa hata galia ya ferio ukaza msufreo wala hata Karim Ruhe Soberamu galia picha la ilaha illa Allah je Karim Ruhe Soberamu Kolo senongo ina mnasulio la fukisi siri te passa so ficho la minundo kwa takatolewa hata wose la lazima be maji rongoa la garongoa la lazima be maji lo be maji ngale banga mtabi hao la mbe maji sho wose marhaba asante